Mugisha Bonheur yarase igikombe. Uko abanyarwanda bakina hanze bitwaye mbere yo kwerekeza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ifitanye imikino ibiri n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Nubwo shampiyona nyinshi ndetse n'andi marushanwa byashyizweho akadomo, ariko hari abakomeje gukina imikino ya shampiyona ndetse n'imikino y'ibikombe bitandukanye. Ejo muri Tunisia hakinye umukino wa nyuma w'igikombe cy'igihugu, aho ikipe ya Stade de Tunisie ikinamo umunyarwanda Mugisha Bonheur Casemiro yahuye na Esperance de Tunis. Muri uyu mukino umukinnyi w'Amavubi yari yabanje mu kibuga ndetse nabwo yigeze asimbuzwa, gusa byaranga ikipe yabo batsinzwe n'ikipe ya Esperance de Tunis babura igikombe. Utyo Mugisha Bonheur yagize umwaka mwiza muri iyi kipe, aho yatsinze ibitego 5 ndetse bikaba bivuga ko ashobora kwerekeza mu yandi makipe akomeye aho muri Tunisia. Ikipe Stade de Tunisie ikinamo y'umunyarwanda muri shampiyona yari yasoreje ku mwanya wa gatandatu. Muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Misiri kwa kane ikipe ya ZFC ikinamo Rafael York yanganyije na Samour ubusa ku busa mu mukino usoza shampiyona. Muri uyu mukino umukinnyi w'umunyarwanda utarajyaga ubona umwanya wo gukina ndetse no kubanza mu kibuga, yabanje mu kibuga gusaza gusimburwa ku minota 56. Ikipe ya ZFC yahise isoreza imikino ya kamarampaka ku makipe arwana no kutamanuka iri ku mwanya wa mbere. Muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ejo ikipe ya Rhode Island ikinamo Kwizera Georgia yatsinze ikipe ya Pittsburgh Riverhound FC igitego 1-0. Uyu mukinnyi w'umunyarwanda yari yabanje mu kibuga gusaza gusimbuzwa ku munota wa 83. Kugeza ubu Rhode Island iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa shampiyona, ikaba izasubira mu kibuga ikinamo na Miami FC ku cyumweru. Muri shampiyona kandi ntabwo ikipe ya Birmingham Region ikinamo umunyarwanda Fanuel Kavita yigeze ikina gusa izajya mu kibuga ku munsi wa kane ikina n'ikipe ya Under 11 kwa kane, aho izaba idafite imyugariro bitewe n'uko ari kumwe n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi muri Algeria. Aba bakinnyi bose bahise berekeza mu Mavubi ku butumire bw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ubu bakaba bari kubarizwa muri Algeria, yagiye gukina imikino ibiri ya gishuti izahura n'ikipe y'igihugu ya Algeria. N'ibindi byose tuzajya tubigazaho 5 kuri 5. Komeza ubane natwe, ndi Adalbert Topa, niba yo gukora subscribe.